beg your pardon? Are you talking to me? I don't understand what you say. Okay? No. Just sold, sorry. Okay, yeah, I take it. I buy. I buy, yeah. Yeah, I buy. Bye-bye, yeah. Hey, Stetson evi do tough western ye, non? What are you talking about? Yeah, it's bearish today. Good money management. Did you hear about the Fed decision? No. I'm on travel, don't have my old setup. Yeah, okay. Yeah, see you. Thank you. Bye. Bye-bye. Eh, scusi da hanon, metam ave fer rendero deon, rendero amerikan lak. What? Kendero bitrak. Trick? Bitrak. But how did you recognize me? Nous enquête. Tresser sheriff Shishon zo warner. Ja, mee an inie. Hey. Content or? Ja. Na me zo amañ eb gout da zen. Sklere? O distraez. Ar States, emaon. Où? Ar ma eus gret var enmicher. Ba peseurt secteur? Ar zevel chatal, non? Kuit ar ze blant d'ar Stetson. Ah, non, blam do ressentia, ke. Ja, an at. Anyway, o American Dream penons ebet. Chilo, Mark Mecker on ne? Ah. Fin trader, quoi. Ah. Fel ket din konteiror. Se zo kaoz, on distro da vreiz da glasker vicher honest. Din me, bremañ. An American Dream. Non, mais nor ket Sirius bitrak. Hag ezon, tost e oan, eus ar stroload o doa plantet an ti bank Lehman Brothers. Mais ti poel e pen da ben. Da ne vizit ket a Leon Connection. Ar sika. E Wall Street, come on, yebe! là là. Ar eze o doa laket, ar States da Grenadier Azi. Mais ne war ket gant ar reze. C'hwiz o pod landerne, hein? A chomit a zag an o tolmouez droch a he. Ja. Ma me fe dalret va fouezouez a vo leoun. Mi se ket gelet laborader bous a lato. Bon. Bon. Gant peseurt micher honest peus ran stag abram. Kefal labourdour. Un ti bank honest? Difouge? Ja. Breizek? A priziet da 40.